سيدنا وحبيبنا يا شفيعنا يا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sedih hati Nabi kepada kedai ibu. Watai kedai yang tinggal dalam neraka telah kira Allah baru kedai. Gak cok sebab-sebab ke berdebit Nabi. Uru-uru yang kedui Nabi. Uru lain ni, hei Nabi mama kamu tak bantu? Tidak, aku tidak kenal sama kamu. Karena gaya anak pertimbangan syariat Nabi berdia dunia. Karena gaya mati masa dalam dunia ada berbagai anak pernah berselewut kepada Nabi. Menggancing babah hangat dia berselewut kepada Nabi. Nabi kecok sebab-sebab umat. Kita mau dalam neraka itu berbagai. Kecok uru-uru yang dicintai dan kedui Nabi Muhammad. Masanya Nabi netamong dalam jahanam. Pilih teman umat Sayyidina. Masing-masing Nabi neman bak jaro. Sirangan nemau neroi mata. Nekalan umat abeh dum idam. Kabeh idam. Badan lagi arang dipajuh le apui nuraka. Nekalan umat badan dum idam. Kalage arang dipajuh le apui nuraka. Nabi nu mau ana pre-pre. Nejoklah jule umat tercinta. Nabi putubit niba masanya. Ngan ia krungkal kausar pumano sigra. Dumnan setia Nabi kegetanyo. Lailam dunyanya sampai unang robaka. Putimang hairakan syariat Nabi. Yuh galam mati mantang di dalam dunia. Putimang hairakan syariat Nabi. Yuh galam mati mantang nyawang di dalam dada. Mudah-mudahan hadirin Bandung kaum muslimin. Getanyo Bandung asa syurga. Bapak dan ibu yang berbahagia, gerak jaro nempak amin doa alun baca supaya apa yang dia bubut malamnya kepi keberkatan dan kepi restu oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi na'amahu wa yakfu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyina al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم يا الله Nabi ya Allah mensabar kamu bak malam yang mulianya memerempak ridha ya Allah. Ya Allah Nabi berkata wa Islam ya bak malam yang mulianya ya Allah nampun dosa kamu ya Allah. Nabi Rahman ke kamu ya Allah. Ya Allah, neputunyo kamu jalan yang benar. Ya Allah, neputunyo kamu jalan yang benar.
Allahumma ya Allah, Nabi Umu kamu bantu berkat buru dalam ibadah selama-lama. Ya Allah, Nabi kamu bantu mudah rezeki yang suci halalan thayyibah. Allahumma ya Allah, Nabi ke kamu anak yang saleh, anak yang lebih dalam agama yang ditemu doa ya Allah jejawate dimulai bampun dosa kepada dua ibu dan bapa. Allahumma ya Allah, nampun dosa kamu dan dosa kedua unsi kamu ya Allah, nampun dosa gure yang biilme ke kamu dunna. Ya Allah, napujir kubur unsi kamu dan kubur gure kamu sebagai kubur surga bena puja ya Allah, kubur unsi kamu dan kubur bandung gure kamu daripada lubang api neraka. Allahumma ya Allah, Nabi unsi kamu dan gure kamu bandung puji azib kubur ya Allah, Nabi nikmat kubur ya Allah, Nabi bulwah kubur lampu sampo akhir masa. Ya Allah, nampampun dosa kamu nya hamba yang berdosa kadang dosa lahir atau dosa batin, nampampun ya Allah. Kadang dosa jaro atau dosa kaki, kadang dosa hati atau dosa mata, kadang dosa uro atau dosa malam, kadang kamu sengaja atau mana, kadang dosa ubud atau dosa raya. Ya Allah, yang kamu semua urangan malam nampampun dosa kamu ya Allah. Allahumma ya Allah, naputunyo kamu jalan yang benar. Lagi jalan hati urang-urang yang kali Nabi nikmat lidron ya Allah. Baik lagi jalan urang-urang yang kana sesat lidron ya Allah. Allahumma ya Allah, napudutang hati kamu beribadat, napu yakin di dalam taat, napu udip dalam iman, napu mati selamat iman, nabangkit ya Allah dengan keimanan. Allahumma sallimna وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم قلوبنا وسلم اعتقادنا وسلم إيماننا يا الله. Nebus selamat iman kamu dunia dan akhirat. وسلم إيماننا وسلم أعمالنا وسلم أموالنا وسلم أموالنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم قلوبنا وسلم اعتقادنا وسلم ديننا وسلم إيماننا يا الله. وسلم إيماننا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. Nebus selamat iman kamu ya Allah dunia dan akhirat. Pujuk kamu dari godaan syaitan yang kena ngerajab drone ya Allah. Ya Allah, nebus selamat kamu iman kamu di akhir zamannya ya Allah, yang penuh kebiadaban, yang penuh jahiliyah ya Allah, yang penuh maksiat, yang penuh kedurjanaan. Pelindung kamu, nebus selamat iman ya Allah dunia dan akhirat. Nebus mati kamu ya Allah di dalam taat. Allahumma ya Allah, kamu nyo hamba yang hina dina bek nepu hina kamu dunia dan akhirat. Nepu mulia kamu ya Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, kamu nyo hamba yang hina dina bek nepu hina kamu dunia dan akhirat. Nepu mulia kamu ya Allah. Allahumma zidna اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. Nepu mulia kamu ya Allah, baik nepu hina dunia dan akhirat. Wa akrimna wa la tuhinna, wa akrimna wa la tuhinna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna
ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا الله وارضنا وارض عنا يا الله وارضنا وارض عنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا يا الله بأن بهنا كما نقوم يا الله نقوم kamu ya Allah dunia dan akhirat baik hina kamu ya Allah wa akrimna wa la tuhinna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jammilna bil afiyah was salamah وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Nabi kamu bantu pemudah sakratul maut. Melemah lembut nyawang keluar ya Allah. Memdemikan kalimah mulia la ilaha illallah. Ya Allah, Nabi akhir ulip kamu dengan iman ya Allah. Ya Allah, Nabi pemudah bagi kamu tutus siratal mustaqim. Ya Allah, ngarahmat ron pada maulam surga ron kamu ya Allah. Sebenarnya hana patut kamu lagi surga kamu malai ya Allah. Hana layak kamu lagi surga ron ya Allah, tapi hai kamu cukup sukum apun neraka nabi surga kamu ya Allah. Sebenarnya kamu malai kamu lagi surga ron ya Allah, hana layak bagi kamu ya Allah. Tapi hai kamu cukup sukum apun neraka nabi surga kamu ya Allah. Andai kata nanti kamu lam ampun neraka nyanha ador ya Allah. Bila mana nupapun dosa kamu, innaka antal azizul hakim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك يا الله عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وسلم رضي الله. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, guru-guru ulun tuan yang kali ini beri dakwah sampai selesai dengan bacaan doa, semoga nama manfaat, nafaedah kepada kita bersama. Pada guru yang kadang na lebih, kadang na silap, kadang na salah, kadang na karut, kadang na cipuan dari ulun tuan. Kepada Allah luluk yang ampun, kepada pendengar luluk yang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.